good friend, Mr. Vikram Marak, Kong Lita Simli, DSU, Umjo E. Kong Hujan, the SDSU, my good friend Marcel, the housing officer, and all the officers who are sitting behind me, and especially the principal of the schools, whoever present here, the teachers, and especially my dear students. I think it is because of you that all of us are gathered here today on this beautiful program. And first of all, I'm very happy to be part of your success. The first success that you had is you have completed your class 10. Let us give a round of applause on ourselves. You have achieved one step of your milestone, your success. There are more achievements that you need to work on. And learning is a continuous process. There is no ending in learning. I think even Mr. Vikram, who was an SP, till today he continued to learn and to read books. Also, learning cannot be stopped. So we all of us, need to focus on whatever we are planning to achieve in life. And today, as we all here, especially to receive the tablets, and tablet is a technology. Dengan kuat berkenan kasih nama ibu dikena di kasih dengan kam bah akan kasih ke kam sutu bah. I'm sorry for a few of you, my friends who don't understand Kasi. Let me just elaborate them in Kasi, if you can understand well. Technology. Man machine mentan na machine yo tu tablet ke jobi. Machine pun na play free la perkat la klik. Man shop hangir teng la perkat lano kan kutno. Nama bagan ko yo ino sa po para niyo. But Malaysian untuk apa kita pe sasipan kamu kita stang banjir, kei kepada apa? Dalam ada dia kei kepada apa? Non bahikai pi kumno pi on, non bahikai pi pinjat nadong sedang kepada tablet, mana bahikai pi? Dalam dia bahikai, and that is called self-motivation. This is very important in a school life. Don't need to motivate whenever you study. As competition dengan tablet mereka kasi motivate dia lagi dengan learn. Serta jadi untuk piru motivate dia lagi. Bagi dari ban nang jilum jadi jingkren rupiah. Kamban jingkren. Kali jingkren berjigi berkeju kaget terus. Man kasi pilih mobile dari main. Lalu perlu ubah arsina merubah ban perang kami mobile. But the you mobile become style washing fire kata. Wajib pada mobile. Unang banjir kalau kamera betul become new. PI lo become new trend. Kata kali teknologi. Tepun lagi kibaru smart tam kapakai kiri ni. Kiri lagi nak business ke joki. Teknologi. Pia mobil ke baru smart lagi. Teknologi. Kita baru Steve buat ya ke Apple, kerja teknologi kau deh Apple Amazon, bagi kita pay, arok kini kita smart ama seperti kini lagi, kerja nak teknologi. Ulang tuai China baru smart am baru lagi, nak teknologi. Sekarang smart kalau giron, kalau percaya kalau dia kerja teknologi. Boleh apa yang jadi, kalau mut nak kena jadi, tiba tiba interest teknologi. Kamtama komputer. Kalau buat kena kijungi, kiba sim interest, bangun pamadai manla pasna di software di prepare. Bat penkala ya jela kijungi. Kadang bagi software di prepare. Kiba ni kan. Hari pun di software kiba develop, ngakai metali nawa thaba boleh bahangir. Ngakai pun kiba nabah, kiba simpot borok di software kiba nabah. Kalau mau kiba na. Teknik ke singai ke tablet, kalau kum ke si bentar,
man penken mau ya piba Hibreu barus patam kidei na ke bastang ya pi tablet di jopi. Tapi rola da piba barus patam berhenti. Ke teknologi ke bagi kongtam ke ibu akhir ke jopi. Kamu kan dah jopi na ni piba lapas pasten bagi balik komputer. Darah kita nak berniaw. Kamu kan nabi piba sultan bang beli komputer. Ibu mereka ngakhir. Kemana kasih beri bentuk bagi beri harus paham dengan teknologi. Hari kalau kajingai itu masukkan ya pi kalau kumpan pendem sih pak undai tentang ya lekai pakai mobile dan pakai smartphone dan pakai phone sama. Mereka dari itu kawin ke bentar kalau kongsan tam kalau kajinan start kalau buntam kebangiyo dari lembah teknologi. Kau bawa badan bendan kaya ka pimnak ka kubong ilalak lo. Lara pimnak kano bajikili si pamla tay ba kubong kalami lo. Tay kay mata lagi na zumi ki bayale shortcut bantat message mo. Tay mam shu on spell it meaning si pamla tay sim no lagi Google ba no tay hapok mo itu meaning jo itu. Tay ban yet itu ban takban tip dictionary ma lahagyan na Google. Norm tip shu bar shortcut ni fakti. Aka jika tho ai biasa di bawah kan mengalir dengan itu su ini mana hak teman dong henry yang lagi pi masuk air le wei jadi boleh pi baju melihat itu mateng kali ke cinta biasa di lengkot ke jopi lari horeng kasih kapan tuno ya kaji start ke jopi teng hiklat tanpa tho itu buat seperti dokter laba kelas atau tho Tangla kalau boleh lah shortcut. Jika ni shortcut method kamu juga ada jadi macam Karena hal ini yang longkar, mau berjorong be. Kajinya tu berjorong, kaya lam lagi begini job sipun bahagi, kajinya ada kajinya. Hari kajinya tu lekot kajungi, teng ni type mo, hati pun bah kajinya macam Lada snow ban langsung type pun tu lekot tu, langsung shomo. Nama kita su ya kata orang yang ini self motivation. Kalau sanjat, dengan kuat lebih baru berang ni, barak itu self motivation ni. Kau makin saja ni, kau mobile jom pilih sibet, di tablet pilih lot, pada kecil pula yang jom pilih, ya ini, banok itu. Banyak yang kecil jom, kau kami kecil mana,